ni yahe impanuro wobaha kuko abajene benshi no munsi bariko barashaka gutera imbere bamwe bagashaka kwiba kugira ngo bashobore gutera imbere kugira ngo bashobore kuba bagwiza tunga bashobore kwandika izina nk'iryo wanditse nka Abubakari none wo bahanura iki abahanura abajene b'iki gihe kiraza kuba ikintu cyambere kibaho buriya umwana apfira mu iterura itero umwana apfiramo niriye kuba watora ikintu cy'umuntu ukumva yuko wakibika si cyawe tumugiherereza cyereza uvuga ati ikintu si cyanje ndeka nyiracyo muri cyo gihe rero yo warezwe gutyo biragufasha ikintu kibigufashamo n'igiki nkunga cyene ya miliyari ni wayima ngo uvuge ngo ndayitwara ndayijyana nze kuba mpangayitse kandi nari mbayo neza ntungwa n'utwo mfise shake bibe 200 mufite mu mufuko uvuga ko ufite udufaranga twanje kuko n'utwanje rero n'ahantu twavukiye ni heza kuko dufite igihugu cyiza muri make nta hantu na hamwe waje ku isi haruti waje aho ateye uruzo nibishoboka Hello guys, murameze neza. Ego, hama muri kumwe na Tuyisenge Fabrice, ariko benshi banzi kuri Faba Burundi. Yeah. Ego, hama ikiganiro turiko turakora uno munsi, ni ikiganiro cyitwa twigishanye. Siko, ariko TV turiko turakora uno munsi ni Ella 257 TV. Nyimbo tarakora subscribe genda ukore subscribe ngaha munsi nyene cubona gakengeri munsi. Ucushira kwa kengeri hama uko tuzoturashya kwiganira umunsi ku munsi uzozura kibona hanyuma sindi jenyene meshereza sindi jenyene ndi kumwe ni Bogale wumvise ngwi Bogale wumvise ngwi Bogale ndi kumwe ni Bogale monami nagomba turamutse utubwire mbega urinde bimeze gute karibu jewe ndi Abubakari mubisanzwe akazina gasanzwe banzeho abantu bose ni Abubakari nkora akazi kanje nkora muri ville n'ikintu cyose washaka kuntu muhanze byose ndahari ndi tayari nta kibazo na kimwe mfise Abubakari ni numu diaspora w'umurundi simuri babandi bagenda bakamara iminsi yo ariko Abubakari wewe ni wa mu diaspora akongera akaba nuwa hano none Abubakari umuntu atazi Abubakari mbega Abubakari ninde mwijambo rimwe Abubakari ninde Abubakari n'umuntu n'umusiramu muri make ariko ikiza kiba kirimo no kuvuga yuko nk'abantu bose basanzwe bamenyereye izina rya Abubakari no kubera ko Dubai nabazanira imizigo neza nkabashikanira imizigo neza nta kibazo na kimwe bahuye nacyo n'ubu tuvugana akazi ndacyagakora ntago nigeze ndagahagarika cyishatse cyose shobora kukikuzanira kubishaka kandi ntuvuga ngo kirabura kibuze turakwishyura nta kibazo ariko Abubakari numvise uvuga ngo abantu bose bashaka turabazanira imizigo uko bashaka mbega imizigo twumvise imizigo mbega meshereza mwe mwumvise imizigo mwumvike imizigo ni iki hagiye umuntu abashaka gutuma nk'itelefone hagiye umuntu abashaka gutuma ikintu Dubai amaordinatere amashini ibintu byose wowe wumva wowe ukeneye Dubai twakikuzanira tubimisi mike cyane ni ibintu biba bisanzwe bivanye n'ukuntu akazi tuba twaragakereye twaravunitse kugira tukagereho yakorewe indege mugabo si bya bintu si bwa bwana Abubakari nawe
Abubakari indege ngo ayifata nka bisi ndibaza niko biri indege ngo ayifata nka bisi uno munsi Abubakari rero nagoma ndababwire meshereza ushaka telefone nziza atari bwa burobe babaha muri ville canke ikini kushaka telefone nziza imashini nziza donc za telefone zimushira mu mazi meshereza mugafata nk'itelefone ukayita muri Tanganyika ngiyo murayibona ukayita muri Tanganyika uyitora yari nzima mutume Abubakari ama iPhone meza 14 mazi na cyozo na kimushobora guhura urashira ari amazi waza n'igikombe tugashiramo urapima ukayitora ikwimeze nta kibazo na kimuhura nacyo ariko nawe wikomeje man sibwa bwana yego none Abubakari bo abajene benshi bo mwakino gihe ikiganiro nababwiye ni twigishanye tugomba kwigishanye mbega abantu benshi baripfuza kuvuka hanyuma nyuma yo kuvuka bacha bashaka kuba bakire Abubakari no muzi mbona numukire kabisa numukire none Abubakari nirihe banga wakoresheje kugira ngo no munsi ubumukire ibanga umwanga ikintu umuntu akoresha kibanga se n'ikindi no kuvuga ngo kiraze neje ubundi mu buzima bwawe kugira ubashe kubaho neza nabo bariko baranyumva kuri no channel naba naranzaniye imizigo ubeho nta kintu cy'umuntu ukoraho nta kintu cy'umuntu ushobora gutora umuntu agutumye ikintu ukizane nkuko cyakabaye amanyanga ntagashobora gushikana ku iterambere muri icyo gihe rero niyo waba bazi ko uri umwizigirwa buri gihe baguha amafaranga barabama amafaranga nkabazana imizigo yabo mama bakaja mu bangora mu matwi ngo barakwiba oya iyo umaze kumva yuko umuntu babiri batatu bane bakubwira ko uyu muntu ashobora kuzikanira ikintu cyawe neza nta kibazo na kimuhuye nacyo ndetse bamaze kubitahura ndabaza n'abagagoma bagakora ko twebwe tuba tumeze muri make nk'abizigwa kuko umuntu aguha amafaranga mutanditse ukamushikanira ibintu byiwe nk'uko yabigutumye benshi baranzi izina rya Bakari Dubai baranuma bandazaniye amashanete amarica muri make ikintu cyose ubashije kuba wafashe ikintu cy'umuntu ntumve ko atari kiba cyatari cyawe n'ubwizigwa bagushizeho rero iyo umaze gufata iryo zina bigira n'ibindi birizana biza gahoro gahoro kandi kabishikaho Abubakari ikintu ambwiye mweshereza sinzi ko mwacyumvise gikintu natahuye mu majambo menshi ariko y'ubwenge avuze Abubakari yavuze yuko ikintu gituma umuntu akira cyane cyane ikintu cya mbere n'ubwizigirwa ndibaza sindakubesheye ubwizigirwa n'ikintu cya mbere gituma umuntu atera imbere avuze yuko hari abantu benshi bamuha amafaranga menshi ashoboka tinzanira ibi bivanye no kungene wewe usanzwe uri umwishikira mu makampani agiye atandukanye no mu Bushinwa za Dubai tuguhaye amafaranga nkuko twakumvise kuri umwizigirwa nega nanje gihe naza gutorajya muri ville numvise abantu bagutuma ngo amapochette sinze amatelefone ama memoire ama flash disk ibintu bya bene uko navyo bikoreramo byose ndakuzanira kabisa kirakuba igitigiri nkene ko wunguka utera imbere nandi nteze imbere kubera ko hari ahantu wewe nkushikira utakwishikira garano ngushikira utakwishikira rangombwa ko nkubwira ati ikiringi kiniki uzazotora umuzigo benshi muri ville wagenda ukababaza ndabazanira kandi nkabashikanira umuzigo kukwi rega ubundi hari ikintu nize kuri Abubakari nize ijambo rikuru ry'ubwizigirwa kubera ko meshereza ahantu nagiye uno mugwiza atungagiza imizi ndamuhiga namuronde naramubuze rero hamwe n'ivyo nagiriye ubaki ndamuronka uno munsi muraza kumva byinshi kuriwe muraza kumva amajambo menshi y'ubutunzi ava mu kanwa kiwe siko muraza kumva amajambo menshi muraza kumva impanuro nyinshi ziza kubafasha kugira ngo mushobore gutera imbere mu bikorwa byanyu mukora ariko jewe uno mwanya no sana namaze guhezagirwa namaze gufashwa namaze kumva kugira ngo ntere imbere neza kuba umwizigirwa hamwe umuntu amaye ikintu ntegereza kugira gute kukimuha nkuko shikana amahoro yego nkagishikana nkuko yakimbwiye ati nyimba yambwiye ati nza niki nagishikane nkuko nyene none Abubakari tukiza twaje mu muduga mwiza kabisa nukuri muduga twajemwe wabaye mwiza cyane muduga na winjemwe mvizi yaje ariko nasohoze mvizi imbeho ariko mutama nabo wariyubatse biriya byose ni kuba
abantu bose ni bya binene nkubwira kwiba ni ubwa bwizigirwa jewe tuvugana ushaka kuntu imodoka aba nayikuzanira ushaka kuntu imodoka nkakubwira ati nimba wowe kubona ufite impungenge z'amafaranga yawe mumaye igice muzanire bivana yuko nanje n'utuntu naba mfise kudufaranga naba mfise kugira wizere ikizere nicyo cyambere na cyane cyane kuko ubu tuvugana nk'abantu mba narakoreye nibesha bavuga ati Abubakari nk'ubonye mu ndwi itangira ndaba ngiye muri Kongo ku mugabo nafashije w'umukongomani naza kandi nkira amadolari yiwe ndi ati je nkeneye kuza akufata neza kuri byiza baba warankoreye rero gize neza birafasha na cyane cyane kubera yuko mu buzima n'ubuza aho uzagenda nako duturukura hazi sininda kwaguhisha na cyane cyane naho utayobewe ntabwo twavukiye aha urabiza ahantu tupfa ariko uko biri kose ubuzi iyo wavuye umenya niyo ugana na cyane cyane twakunda kubivuga kubera ko benshi babumva kumenya tuvuga ikinyarwanda si twege twarisanze mu buzima bugiye butandukanye na cyane cyane ahubwo nyene ugize n'akantu nyibutsa ndumva ko mu rurimi uri kuravuga ndumva ko rugiye rutandukanye gato n'ugwanje wavuze akantu uti uraza aho tuvuka koko ndahazi ariko man no byagenze gute kugira uvuge nkuko nanje ndiko ndavuga nkuko kuvuga ngo iyo umuntu amaze guhangayika akajya mu gihugu bitandukanye mu Rwanda nabaye imyaka 10 kweri bamfashe neza yego kandi nabasabye n'abantu bose mukajye mumva amagambo ntago ari meza ntacyo afasha mu buzima urabanza ukishikirana ukavuga ati ikintu nakingifitiye fact ko nakibonye yes of course igihe cyose nabaye mu Rwanda kweri nta kibazo na kimwe nigize mura nacyo nundi abishima ndaje bakanyakira nta kibazo na kimwe mura nacyo none Abubakari yarabaye mu Rwanda nobwa igihe cy'imyaka 10 none mu myaka 10 wari gukora iki mu Rwanda mu Rwanda nariko ndacikora hano kwitwa kwa Hajimani mwongerere namwuba imwe bya kuko yaramfashiye yamaye mu butumwa kuri cyano araza kubishikira Hajimani kongereye ko waramfashije ondera hafi imyaka 5 buri umuntu aguha akazi imyaka 5 abari umuntu wo kubahwa ndakubahwa Haji Imana igigume gutiza imbaraga guhe buri kimwe cyose cyese ndumva nta kintu nakwifuriza kuko byo wangejejeho n'ubu kugereza isaka kujya hanze nabikuye kuba nara endi kwa Haji covid yaraje ibintu birazamba bimaze kuzamba nuko mvuga ati nago subiri Burundi nta kintu ufise reka mbaye subire hanje hanze nuko ubuzima rero bwose naho ndabigira ndabikesha Haji ko yamaye akazi okay mu bisanzwe mu majambo menshi iyo ubwenge uyu musaza ariko aravuga ndiko ndumvamwo cyane ijambo riguma rigaruka y'ubwizigirwa kubera ko mu bintu byose ndiko ndumviriza ndiko ndumva yuko atakintu na kimwe wagiye ushikako hatabaye kwizigirwa ubwizigwa bw'abantu kanaka ubwizigwa bw'abantu none mo frere Abubakari kuba jeune bariko baradukurikira ko ndazi ikiganiro abajene benshi bariko baragikurikira ni yahe impanuro wobaha kuko abajene benshi no munsi bariko barashaka gutera imbere bamwe bagashaka kwiba kugira ngo bashobore gutera imbere kugira ngo bashobore kuba bagwiza tunga bashobore kwandika izina nk'iryo wanditse nka Abubakari none wobahanura iki abajene b'iki gihe kiraza kuba ikintu cyambere kibaho buriya umwana apfira mu iterura itero umwana apfiramo niriye kuba watora ikintu cy'umuntu ukumva yuko wakibika si cyawe tumugiherereza cyereza uvuga ati ikintu si cyanje ndeka nyihe nyiracyo muri icyo gihe rero iyo warezwe gutyo biragufasha ikintu kibigufashamo n'igiki nkungaciye niba miliyari niwayima ngo uvuge ngo ndayitwara ndayijyana nze kubaho mpangayitse kandi nari mbayeho neza ntungwa n'utwo mfise shaka ibe 2,000 mufite mu mufuko uvuga ko ufite udufaranga twanje kuko n'utwanje rero n'ahantu twavukiye ni heza kuko dufite igihugu cyiza muri make nta hantu na hamwe waja ku isi haruti waje aho ateye uruzobe nibishoboka ubundi igihugu cy'ubundi kiba ari cyiza cyane na Abubakari w'umunyamahanga ariko w'umurundi aravyemeza cyane ariko nagomba ndababwira ikintu nubwo mwumva ariko avuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari umunyarwanda ni umurundi kavukire jana kwijana abantu bose baranze Dubai aho bavuga wewe ko tugusanze hani Bujumbura bitika gukora muri ville byati wangu jewe mvuka aho utayewe wewe Ingozi aho bitwe mara mirundi abantu benshi barahaje yego rero bavuki hajya byange bikunda uvuga ikinyarwanda ushaka kuvuga bivanye nuko aho isanzwe uta uji mutsinda akajya mu bigera
kaja muri Kuwait kaja Cendajuru. Cendajuru ibintu bikomeye mugabo kujyana nkari ukahita wisanga ibujombo abari iteka rikomeye cyane abana bisana ni ryahe jambo wotekerera abariko baradukurikirana kuri Era TV ariko baradukurikirana we nuza ukabaza umuntu ugasanga wa muntu akora iki kintu wereka kumva ko wa muntu wamugirisha ari yuko akora cya kintu we niwe bushobozi bafise we yutaragira ahantu tuza nawe Imana iragushikana kubyo wagakwiye kugeraho iyo uri umwana w'umuhungu ukabona umuntu akwizigiye ugumana ubwizigirwa bwawe bizagufasha no mu buzima buzaza kuko na wa muntu mushobora gutangirana agakena byaho gakira ariko ukavuga ati wa muntu hari umuntu nzi w'umwizigirwa yamfashe ikintu kinini kugeza isa no munota kuba mbaye hano i Burundi bamwe barafunzwe kuba baragize amanyanga ariko je nta muntu ndondera n'uwabazi ko hari ikintu yaba ndondera hamye kuri ndamwinomero yanje nkora muri F34 aze ndamwishe nta kintu cy'umuntu njya nkoraho nibwo bwizigirwa bakubwira ngo nidisana n'umuntu tumuntu arambye ati Bakari urazi Dubai telefone zirangurwa yatora amafaranga ndangure telefone nzanire nkabazanira kandi nayo nkabona udufaranga dukenye hagoma mbaho nama yaragatiro nkayabona na cyane cyane afana bisanzwe okay ugize icyo nyibutsa uvuze ahantu ukorera ariko nagomba ndabikubaze la fois passée naraje iwawe hamanja numva abantu bakubwira ati abu uranzanira iki niki uranzanira iki niki uramfasha iki niki byerekana ko uri umuntu mwiza mani ariko nagomba awera ngo ariko nagomba nsabire haro abantu bariko barakurikirana kino kiganiro bari mu micungararo ya ruguru za Gitega Ngozi Kayanza siko hari abantu barakurikirana kino kiganiro none ugasanga badanaza amatelefone badanaza ibintu by'ama machine amapochette ariko ugasanga nta muhora bafise ukungene wahantu borangurira abo bantu bo gutora gute bo kuronka gute kugira ngo ushobore kubafasha icyo gikorwa no kuvuga ngo twebwe uko dukora online ariko iyo uje ku kazi turumvikana tukavugana igihe kiniki bizaza ko beshi ababizanye baba birangoye mu Bushinwa abo mara birango watu tuyazi jesho akugatura nimba telefone hari muri ville irangurwa nka 250 dufate Sharupe bazi yo hopo urumva dokomo jesho yakugubye ati hawo bazirangwa ashobora kushyaho ico 5,000 5,000 byangwa 3,000 tuyekuye kuri telefone akibazo ushobora guhura naki guma gashati keza bakambaye agatelefone keza bakambaye na cyane cyane uhuze twiza neza akaji karyoshe ukaguma wakanyoye nawe wibona kandi bwana ntago tuba tugiye ngo kwiyemera ariko cyambere nukuba uri factor ibyo ukora kabikunda ukabikora nujya amanyanga ntacyo akora okay guys nagomba ndabamenyeshe rero amajambo makuru mazima agiye avuze uno musaza avuze ati ushaka gutera imbere ushaka gushika kure cyambere nuwo mwizigirwa ubwizigirwa ubwa mbere kubeshya amanyanga nta ibintu bya bene uko no kuvuga ubaye umwizigirwa uzoshika ku bukire ushaka guys cameraman araza kubereka imodoka agenda modoka nziza man modoka nziza cyane yose iyo modoka yikuye mu bwizigirwa nagomba mbwira abantu no bari ko baramakazi muri Kongo ariko nkabanza nkita ku bantu bari ngaha cyane gose kubera yuko kugira ngo udahemuka babanze bamenyeye Kongo mwana byatiwe ngo ndagwemba 600 y'idolari nka mudi yawe ya boss reka banze menyereza hano ni iwacu ko sinzaza gusaza muri Kongo ni hano gende kavukire kabisa okay okay guys ikiganiro nitwigishanye TV ni Era 257 TV mugire subscribe abataragira subscribe abakoresha igifaransa ni sabone abataragira sabone muze murabona ibiganiro ko biyije iyi channel icako n'amafilme icako ama sketch ibiganiro bigiye bitandukanye nagoma mugire sabone subscribe ku batarayigira hama tubandanye turi kumwe muri byose na hose siko hanyuma nagoma ndabashimire cyane sinzi yuko atakajambo kanyuma kabisa kugira ngo turangize ikiganiro kuko ndazi bariko radukurikirana barazabwira comment munsi like ni nyinshi ndabizi yaka ikintu nakwifuriza abantu bariko radukurikirana banje gusuza abantu twabanye Dubai tubana mu buzima bukomeye n'ubworoshe ubu tuvugana kwera Bakari nta kibazo mfise ndashima kandi no mu rugo narasanze ndayisanga biwacu baramfasha nabandi bavuga ngo ndi umunyarwanda ndi bakavuga ndi umurundi
je ndi umurundi ndi umurundi kabisa. Okay, asante sana. Asante sana. Ukuvuga mwese ndabasuhuza. Mukore comment barabasubiza nta kibazo gihari. Kandi nabashaka ikintu cyose batumi Dubai kweri ndi tayari. Nta kibazo ndakime gihari. Mwe ndabashimira abana n'abanshorera. Kuko tuvugana shobora ko bafite abantu barenga 100 banshorera. Urumva basha kuguma mbaho ndabashimira kandi ndanabasubira kumana baguma babona imigisha ande mbona yindi. Ego turangiza ariko hariho location batumvise bo gutora hehe neza na neza. Telefone hari nomero yanje fise, hari nomero mu Burundi fise. Je nta kibazo kabisa ewana niyo ugiye ku kibanza barahita bakubwira ati tori nomero za boss. Ikibanza ni hehe, nimero zingahe? Ni muri EDR. Yego F34 ubazije umuntu wese Abubakari atakubwira ati ubundi ba waranditse izina afana bisarira iravuna mugabo bwana. Guys, thanks for watching. Turabashimiye cyane turagomba tubingingi mugire subscribe, mugire comment, like and share kugira ngo ikiganiro gishike kure aba n'abantu besho bashobore gufashwa, kuko ikintu nagomba ndababwira ikintu ikiganiro twigishanye nagomba ndababwira isomo nkuye makino kiganiro cyacu tubabwizigirwa. Ibyo dukora byose tubifatanye n'ubwenge no kuba bizigirwa tuzoshika kure. Hanyuma reka tugushimire cyane Mr. Abubakari. Namwe murakoze cyane kwa mwatubonye mwaturonde mukatubona. Asante sana. None Abubakari naguma ndabasabe igihundi munsi nitwongera kubonana cyangwa nitwongera kubashaka tuzobabona. Zatubona kabisa muduteguje ni nkitegeka tuzahiga umwanya mutubone nta kibazo. Asante sana guys, nimwongera gukenera ono musaza ono mugwiza tungo no mu gentleman tuzomubazanira ubugira kandi yari Tuyisenge Fabrice muri kumwe canke Faba Burundi hamwe na Abubakari. Turashimu iteka nta kibazo. Asante sana guys, turabakunda cyane. Thanks sana. Ciao.